Daysi kurbana bahçemi Diyarbakır Disayir oteye leme leme Sevgalin Kal ahir zeynin Mevah saynin Leyla damat be harci derde ve beni kadedin ya Ağacı min vadu mamamına geçin Daysi kurbana bahçemi Diyarbakır Disayir oteye leme leme Dayı kurban cuhra pelip serpele dıkıda ve serkeleme Hacı hanım Disayir o dilim şevti dayka müket bir amne Destre çave mağariba kude fena barana buhare Teci kurana sekne Deyvah dayı, garibim dayı Deyvah dayı, bekesim dayı Kesim ne marri ve dünyaya dayı Derler hanım dayı هکه مرۆڤ باوەری لە خەیاڵین خۆ بینە و ji bo vê jî di têkoşîna xwe de bibiryar be wateya tu astengiyan nabîne. Her zehmetiyên ku derdikevin pêş yek bi yek tên vemirandin. Lê heke ew xeyal li erdnîgariyeke ku feodalî lê serdest de hatibe kirin, wê demê ew xeyal dibe xwedî wateyeke giranbuha. Ew jî xwedî xeyaleke bi vî rengî bû. Dixwast bibe stranbêj û dengê xwe yê ku wekî wê delal bû به هر کسی بده گهدار کرن. لی اف خیالا کو دکر نه او قاس حسان بو. لوره دناف جواکه که فودال ده هکه تو جن بی او هکه تو به ناسنامه خویا جن بخواز ببی سترانبیش هنتشت تنه ده خیال کرنه ده بسینور دما. جبر ویجی به ناسنامه خویا جن تکوشینه که کو و بکره دنگه که نمر دا دست بکرن. گلک کت دا، گلک اشکشاند. لی دوج خیالین خو برنده. بله. ام قالا کیبانویا بیتاج و بیتخت آم موزیکا کردی عیشه شانید کن. دونش بو خود تلفون بکل تلخین برا عیشانا من غدل شوتی ورا عزیز بردل منه دبرا ورا مبدا دكتور حكيمايه ولا جغير عيشانا مكسي متننه داي وغضاي غريبم داي داي وغضاي بكسم داي كسم نماري بدنيا يزدمرم داي عیشهشان ده سال 1938 لآمده ده ناو مالباته نافدار و دولمند جدایی کتبه. مالباته وی جه مالباته خالد جبرانی کو ده سرهلدانا شیخ سعید افندی ده تی کشتن دهات. او یک باره لسر باو و داییکا وی گران ترد کر. ده وی زاروکین وانجی لگوری نرخن وی مالباته نافدار باهاتا مزن کرن. جبر باوی وی دنگبیجه که نافدار هریمه بو عیشهشان هین ده تمن زاروک ده بکلام و سترانبیجی را بو علاقه دار. جواتین دنگبیجان اینکو هر دم لمالا وان پیک دهاتن باندوره که مزن لعیشه شانی پچوک دکه. اف باندور سال به سال عیشه شانی بر به دنگبیجیه و دکشینه.
ليلي بمال تنكني وزيج قرات أشلكم بمال ليلي بمال تندرجي حوساد لي غرمانتوكي بجاري البشناتكين ليلي بمال تنسيبي سيبي ملتقي سلطلت مفاش لاقضى بقرنم روكي رمضاني سحور بترق بتبك وربي مالوي سودالك جابت مي از حيرانا بشنات مي وربي مالوي جیانا ویا هنری یا کو د پیشروج د درباسی دیروکا موزیکا کرد بو دوان سالان د دست پیدگه. عیشه شان به باوی خوره د شف بهیرکان دا جه دگره. مولود او بیتان با آوازین خود دغملینه. شف بیرکین کو تین ندار خستن به سدم کو عیشه شان چاندا کرد دیروک او موزیکا کرد ناز بکه. دا اخافتنا خواه پیشروج د عیشه شان دما بحث وان سالان دکه وان گوتنانتین زمان. خوازی زمانی دیواری مالا مهبویا و قالا وان شوان بکره. از د گوشک مالی ده رودنشتم من دنگ بیجان دنیری و گهدار دکر. دما یک گازی من بکره از ودجنقیم. سلانا سلانا مجسر آبی یقامش اسبابن و خبر تابی سلانا سلانا مجسر آبی یقامش اسبابن و خبر تابی bir öpücük isterim herhalde babi yabancı değilim kısmam eteme bebecine beci hayran eteme yabancı değilim zalim kısmam eteme bebecine beci hayran eteme hasta değilim peçine paşete دنگی کو جدلی وی تحرکی زمانی وی د دمک کنده جعالی هر کسین لحرمی و تیناسی. او خیالا ویا مزنجی دوان روژان ده د میجی ده هیدی جه دگره. دخوازه دنگی خواه دلال به هر کسی بده گهدار کرن و ببستران بیش. لی مخابن فراست فیودال اکو ناسنامه جن به هر آلی داگر دکر تاریتیه که لسر خیالین عیشه شانی ده آوا کرن. دوی جن نبن ستران بیش. دوی دستور نیداین کو جن دناو جواکه ده ببن خودی ناسنامه. فراست فیودال خودی وان گوتنان بو. لی لدجبری ویا کو اف پرگال رد دکرجی عیشه شان بو. باوی وی جیان خوش دستا بو. به تنه سری خواه ما بو لی دیسا جی ببریار بو کو خیال خواه بینه جی. در روشه که بوی رنگی ده ده جوات دنگ بیجان ده گوتنا کلامین کردی ده دومینه. دنگ شوات و هستیار گلک باندور دکه لسر گهدروانی وی. همو کردستان لپی دنگی وی دگره جبو لوی گهدار بکه. لی بلی کس نزانه کو او ایش او جانه که چواد جی. جبر مالباتا ویا فودال ناهیله کو جن سترانا دناو جواکه ده بیجه بداخواز مالباتی بزلامه که کوجی حز ناکه به زوری تیزه وجاندن و جوی زواجی کچک وی چید به. اف زواج جیانوی گلک تخه زوری. دمک پاشه دف جزلامه خو برده ده و جزورداریا جواکه نچاردمینه جه آمده کوچی دیلوکید که. لدیلوکه جی جبر کو زمانی وی کردی قدخه در رادیو یک هریمی ده سترانین ترکید بیجه. gelmiş bahar geçmiş yazlar neyleyim dinleyin derdimi dağlar söyleyeyim gelmiş bahar geçmiş yazlar neyleyim dinleyin derdimi dağlar söyleyeyim o yardan bir haber verin öleyim vallah vallah öleyim billah billah öleyim vallah vallah o yardan bir haber verin öleyim vallah vallah öleyim billah billah öleyim
د سالا 1963 ده جبر نچاریا آبوری کوچی استنبولید که. لستنبول کنسرین به کردی و ترکی ده. لور به سترانا از غزالم تیناس کرن و سیلکا خواه امزده که. باند خویا یا یکمین یا کردی ترکی لور دردخه و اف باند لولات تی بلاو کرن. به وی باند خواه لولات بهتر تی ناس کرن. لی مخابن ناو و دنگ بلاوبون عیشه شان جران نبا پارسکه. زوردستیا لسروی زیده تردکه و جیان لی تنگ تردکه. دما قدخه کرنا زمان کردی ده او زیده لبرخوا ناده و ده سال 1972 ده جه استنبول کوچی آلمانیایید که. لور جیان پنابریه دیجی. لولات بیانی جه خاکا خوا دور خباتا خوایا هنری دومینه. وکه هنرمندین دن او جی بدزی و دبن دستان ده باندی کو آماده دکه جه غریبیه دیشینه ولات. بسایا وان باندی کو قدخانه گلک تی ناس کرن و تی گوهدار کرن. لسر ایش و زحمتین که دجی به آگاهی مرنا قیزا خویا شهنازی و عیشه شاندکه و ناو جانک کور و دمک خوش خباتان دکشینه. دوج هر تشتی برده ده. پشتی وی ناو بری لسر جانا که دجی کلام قدره تنویسه. د ژیان پنابریه ده آگاهی بجان آدویمین جدایکا ویته. تکانه کسا کو وی فهم دکر و هر تم آلیکاری جیرا دکر ژیان خوش دست ده. دم دایکا وی نخوشه لبر مرنیه دخوازه که چخوا عیشه شانی ببینه. لی مخابن مالباتا ویا فودال نهیلکو هفدو ببینن. لوره او سوجداره جبرکو افجن کلامات بیجه. لسر ویه که رودنه و لسر دایکا خواه کلاما هی وقتایی تینه زمان. دایتی قربان آبا چمی دیار بکری دی سایرو تیل ملمه دای قربان جو خرافه لپسر پیره دی خداوه سر کلمه حجی خانم دی سایرو دلیم شوتی دای کامی کت بیرامنه دستری چاوه مغریبا خود فنا بارانا بغاره تیجی قرانا سکنه دی وقت دایی غریبم دایی دی وقت دایی
kesim dayı kesim ne mal rive dünya dayı derranım dayı Ayşeşan demek paşe dîsa vedigera Stenbolê. Dixwaze jiyaneke nû saz bike. Dîsa dizewce û sê heb zarokên wê çêdibin. Mixabin jiyan dîsa pêra nakene û dîsa dikeve tengasiyê. Ew tu car dev ji doza xwe bernade û dîsa kulamên Kurdî dibêje. Desthilatdar nahêlin rihet bijî û wê bêçare dihêlin. Gefa lê dixwin û jiyanê lê teng dikin. Di wextek wiha de piştgiriya herî mezin ya malbatê ye. Lê belê zarokên wê jî wê bi tenê dihêlin. Ew jî zêde nikare bisekine û berê xwe dide parçeyek bin destiya din. Başûrê welat û di sala 1979 de derbasê Bexdayê dibe. Jiraqi hayabira Jiraqi hayabira Khoynuqti serkebira Khoynuqti serkebira Ağır ketin abadila Ağır ketin abadila Dilim şevti jehali vera Rudenim o digrim jederdi vera Deverin verin peşmergem verin Deverin verin kurmancım verin Rudenim o digrim jehali vera Dengê Ayşeşanê bi alîkariya hevalên wê yên hunermend li Bexdayê di radyoya dengê Bexdayê de tê bihîstin bi navê Ayşeşana Elî. Êdî navê wê Ayşeşana Elî ye. Di wê demê de li Bexdayê di radyoyê de bernameyên bi zimanê Kurdî di warê çand û hunera Kurdî de tên çêkirin. Mîna radyoya Êrîwanê ev radyoya dengê Bexdayê jî di jiyîna huner û çanda Kurd de gelek ket daye. Radyoya dengê Bexdayê Mihemed Şêxû û gelek hunermendên din jî mezin kiriye û daye naskirin. Di wê demê de di radyoya dengê Bexdayê de Mihemed Arif, Hesen Cizrawî, Mihemed Şêxû, Tehsîn Taha, Meryem Xan, Ayşeşan, İsa Berwarî, Kawus Ağa û Cemîl Horok û hunermendên gelek tên guhdarkirin hebûn. Di wê demê de waliyê Hewlêrê ev hunermend û jina bedew vedixwîne Hewlêrê. Ayşana Elî li Hewlêrê têkiliya wê bi hunermendên navdar Mihemed Arif û İsa Berwarî re çêdibe. Ayşana Elî, İsa Berwarî û Mihemed Arif bi hev re li gelek bajarê Başûr bi tevlêbûna hezaran kes konserên mezin didin. Jiyana Ayşana Elî gelek bandor li ser Cizrawî çêdike û Cizrawî stranek li ser wê dinivîse. Bi navê Ayşana Elî stranek wiha dixwîne. Lê lê lêwayê Ayşanê lêwayê, çav piçûkê lêwayê û dinivîse. Ayşanê lêwayê Tanıkeli vay Nazdareli vay Kabileli vay Valla geli kundiyaru cirana sungu beribetini Ayşana Ali Bilal berfacaya kemma kamelez gideyim Şefim varim varim Ji bo dengê xwe bi rengekî azad bigihîne civakê, li dijberî feraseta feodal şerekî hunerî dabû destpêkirin. Di nasnameya xwe ya jin, bi dengê xwe yê qedîfe, li gel tevî êş û janên ku jiyan dikir,
هریم به هریم گریا هنر خو پیشاند. تکوشینا کو ددا ده همان دمه ده لدجبری فراستا دسلاتار آ ظلام تکوشینا هنر آزادا جینه بو. او وی تکوشینا خو حیا کلیین داویین جیانا خو دومان. دلی هران و دنیای نماندران همی کوبان جیانا ویا کو هر کلیین بواته و تیجه در باسته به حیا 1996 دوام دکه. او زاروکا کو دجواتا دنگبیجان ده به دنگ خوی دلال کلام دلوراند لدجبری ایشا جیانی نخوش دکه او نخوشیا پنچشیری و دیل دکره. ده 18 قانونا 1996 ده عایشه شان انگو عایشان علی لی ازمیره دناو بیدنگیه که کرده جیانا خوش دست ده. او لولات غریب لی ازمیره تیوه شارتن. عيشان اللواي طنك اللواي نازدار اللواي قابل اللواي وانا كلي كون ديالو جيرانا سوق بريبتني عيشان علي بلاد برفاي جاي كما خمل الكدي شاف مواري بله هکه خیال و مزن به دوی تکوشین او وینا وجی او قس مزن به داکو هون به خیالین خو جیان بغملینن کیبانویا موزیکا کردی عیششان یک جوان کسایتان بکو به دنگ خوی زلال به سالان ده دل و میجین مده هستین اوینی هستین اش و شینی و هستین حسرت مزن آفرد و هینا جی دما دنگی و تیبی هستن هستین کج دلین مده حرکن میجی ما دخاریا کوچبریه که مزن امان 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 امان
الليلة دمعت بحكي دردي وبيني كادتين واجي من وادو ماما من از نور بو بجنخوا